Danas na recenziji imamo web kameru Logitech C270. U pitanju je plug and play varijanta gde driveri i softver nisu obavezni, što omogućava veliku kompatibilnost. Da krenemo iz početka. Kameru dobijamo u sasvim jednostavnom pakovanju na kojem možemo uočiti više informacija o istoj. Pored kamere, u kutiji dobijamo i korisničko uputstvo, garanciju i ostalu prateću dokumentaciju. Zahvaljujući ovom univerzalnom postolju, kameru možemo da montiramo na CRT, TFT, LCD i LED monitore, a unutrašnjost postolja, odnosno deo koji je u kontaktu sa monitorom, obložen je teflonskim podlogama, što znači da na površini monitora nećete praviti nikakve tragove ili ogrebotine. Na samoj kameri uočavamo fiksirano sočivo koje nam daje mogućnost snimanja u High Definition 720p rezoluciji, što je za web kameru sasvim ok. Sočiva zahvataju ugao od 60 stepeni, pa je samim tim ugao dovoljno širok. Povezuje se pomoću USB 2.0 konekcije, a kabel je dugačak 1,5 metara. Kao što sam pomenuo na početku videa, kamera je plug and play, tako da driveri nisu obavezni, ali je uvek preporučljivo iste preuzeti. Da bismo to uradili, dovoljno je da odemo na Logitechov zvanični sajt na support. I sada je potrebno da nađemo odgovarajući model. U mom slučaju to je C270. Kada smo je našli, otvorit će se meni sa nekoliko različitih opcija, među kojima se nalazi i Downloads. Klikom na Download Now preuzimamo softver za ovu kameru. U ovom softveru podešavamo brightness, kontrast, intenzitet boja i white balance. Ova web kamera također podržava više operativnih sistema kao što su Windows XP, Vista, preko 7 pa sve do 10, što znači da je kompatibilna sa većinom računara. Kvalitet mikrofona je sasvim ok za video pozive na Viberu, Skypeu ili Zoomu, ali ukoliko biste hteli da koristite ovu kameru za streamovanje, onda je preporučljivo koristiti i neki eksterni mikrofon. Da uporedimo. Ovo je kvalitet zvuka sa integrisanog mikrofona na kameri Logitech C270, a ovo je kvalitet zvuka sa eksternog mikrofona. Inače, u pitanju je Hama DM20 dinamički mikrofon koji košta oko 20 eura. Mala napomena za kraj. Ova kamera je izuzetno popularna zbog dobrog odnosa cene i kvaliteta, pa je nećete naći na prvom mestu da je potražite. Na sreću, uz malo više pretraživanja, bit će vaša, a nadam se da ćete biti zadovoljni kao što i ja jesam. To bi bilo sve od mene, nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Ako jeste, like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu.